Lebršnik je planina dinarskog sistema poznata po svom specifičnom grebenu, koji svojim izgledom plijeni pažnju kako planinara, tako i prolaznika na putu prema Hercegovini. Lebršnik je karakterističan i po tome da predstavlja prirodnu hidrološku granicu između Jadranskog i Crnomorskog sliva, kao i granicu između hladnije kontinentalne klime sa sjevera te tople mediteranske sa juga. Zajedno sa ekipom planinarskog društva Visočica iz Sarajeva posjetili smo te uživali u čarima planine Lebršnik. PD Visočica je planinarsko društvo sa sjedištem u Sarajevu, nazvano po istoimenoj planini i jedno je od aktivnijih društava u Bosni i Hercegovini. Znači, mi se trenutno nalazimo na mjesto Papin dom, vidjeli ste tamo dom, a naš današnji vrh je vrh Košara i vrh Orlovac. Znači, to je najviši vrh ove planine lijevo od nas, znači Lebršnik, 1975 metara. Glavni cilj ove planinarske ture je najviši vrh Lebršnika, Orlovac, sa visinom od 1985 metara. Ono što je zanimljivo jeste da iako su u njegovoj neposrednoj blizini neke od najviših planina Bosne i Hercegovine te susjedne Crne Gore sa 20-ak vrhova koji prelaze 2000 metara, Lebršnik je za samo 15 ostao uskraćen da bude dio te grupe gorostasa koju čine Maglić, Volujak, Zelengora te Bioč u susjednoj Crnoj Gori. Tura kreće iz Papinog dola te na stravnatim livadama vodi do Jagodinog jezera, smješteno na visini od 1507 metara u podnožju vrha Košara. Jagodino jezero je idealno za kupanje u ljetnom periodu, posebno u periodu juna ili jula, jer poslije kako ljeto krene da odmiče, tako i bujna vegetacija zauzme jezero, pa iako u suštini čisto, njegova boja ne djeluje previše privlačna za osvježenje. Od Jagodinog jezera veoma strmi uspon nas vodi prema vrhu Košara, koji je sa visinom od 1838 metara jedan od najviših vrhova Lebršnika. Ovaj dio uspona je ujedno i najteži dio ove ture. Kao što smo već spomenuli, glavni cilj ove ture na Lebršnik bio je vrh Orlovac, do kojeg krećući se markiranom stazom stižemo za nešto više od 2 sata hoda. Pogled s vrha Orlovac je uistinu fantastičan, pa tako prema sjeveru možemo da uživamo u gorostasima poput Maglića, koji je sa visinom od 2386 metara najviši vrh Bosne i Hercegovine, vrha Velika Vlasulja na planini Volujak, koji je sa 2336 metara drugi po visini BiH vrh, te crnogorskih vrhova poput Trzivke te vrha Veliki Vitao na planini Bioč, koji je sa 2397 metara najviši vrh planinskog lanca Bioč, Maglić, Volujak. Gledajući dalje prema zapadu možemo da uživamo u vrhovima Zelengore, Lelije, Prenja, Crvnja, pa sve do Hercegovačke Bjelašnice te vrhova Orjena na samom jugu, daleko preko Gatačkog polja. Sa vrha Orlovac
Tik prije Gatačkog polja možemo da vidimo dio Klinjeg jezera, koje je poznato po tome što je prvo vještačko jezero u Bosni i Hercegovini sa lučnom branom izgrađenom još davne 1896. godine. U povratku, u želji da turu obogatimo dodatno, vraćamo se nazad kružnom stazom koja nas kroz prelijepi krajolik dovodi na sedlo prema vrhu Kuk, koji se sa svojom pozicijom posebno ističe u okruženju, te je dio naše ekipe odlučio da ovu turu okroni upravo usponom na ovaj vrh visok 1817 metara. Posljednja dionica ture nas vodi do izvora rijeke Sutjeske, koja svoj put započinje upravo u podnožju Volujka i Lebršnika, te se nakon nešto više od 30 km ulijeva u rijeku Drimu. Hladne vode rijeke Sutjeske formiraju strme i visoke stijene istoimenog kanjona koji razdvaja planinu Volujak od Zelengore. Lebršnik je planina koja nudi mnogo toga, od same vožnje Vračan Poljanom, koja vas od prevoja Čemernu vodi do Papinog dola i planinarskog doma Volujak, odakle počinje ova tura, Jagodinog jezera, izvora rijeke Sutjeske po kojoj je i sam Nacionalni park Sutjeska dobio ime, Klinjeg jezera smještenog u podnožju ove planine, pa sve do prelijepog pogleda sa vrha Orlovac prema visokim BH i crnogorskim planinama, kao i prema Gatačkom polju i jugu Hercegovine. Ova planina zasigurno ima mnogo toga da ponudi i zbog toga ostaje naša topla preporuka da je posjetite i da osjetite čari ove BH ljepotice, jer ovo je Lebršnik, ovo je Bosna i Hercegovina.